Novi zakon o strancima donosi i dosta novina. Jedna od važnih novina je što po ovom novom zakonu Zavod za zapošljavanje više ne izdaje radnu dozvolu, radnu i boravišnu dozvolu izdavat će MUP. Ono što je obaveza Zavoda za zapošljavanje po ovom novom zakonu, to je izdavanje potvrde koju će Zavod za zapošljavanje izdavati samo ukoliko za određeno radno mjesto nema odgovarajućeg profila na svojoj evidenciji.